tuko na hicho kipengele kwa ile standing order yetu inasema a member akuwe suspended wa county assembly. Na speaker ni ex official member wa bunge letu, sio member wa county assembly. Juu member ni yule amepigiwa kura kutoka kwa ward. So ile kipengele ambayo ilitumika, mimi kama mwanasheria wa hizo standing orders haikubali speaker wa bunge ondolewa na suspension. Procedure ambayo iko ya kumngatua ofisini speaker ni ya impeachment, sio ya suspension. So sababu tulienda na hiyo ni mambo iko katika kotini, wakaweza kuchunguza kama kuna hiyo kipengele. Wakitatua hiyo kesi tutajua ukweli wa mambo. Kwa sai tutaiachia hapo. Okero na nyolete liuko likombeka kando ndigereriwe mbange bintu bako ndigereria, lakini abonda gotebanga timbu ati bakongonde bwensi na montonde bwensi okorase office ya public motwara bwo bagochunguza ikiara libagoire nelio mwana inchi igonche ninde tiyari gochunguza na ende nimbu ategendo keringa omonto gago kageire igogo sukensemo ago itone akorigereria agosokia sabana ikiara libagoire nelio mwana inchi uri gukorigereria gosobwate ogotaisaneka igolende ntwancheranete nga ukorigereri gukutiga kobo na ende ninde tiyari, lakini litina lyamabe ndimanyire ngandireri no hemba liba ntomete gochamba maitenga litina lyamabe ndireri, lakini ende karoli yabeiro nabo okobere kigugunie ende yonse uno mo usiyate betenga tiyana gokweta beregeti.